kayo na tuwa. Jesus go di horohaku saihu toroku ho saihu toroku ho saihu toroku ho Jesus go di horohaku saihu toroku Masa sorry mago
mau jodoh sialusan nung atuturo hamu madapato kami dong asawlamunan sian Banjar Pasar Lagubuti Jala Patuan Nagari napabuahon yar na sapu nunga marujungolu ima lain nami na di bagasa dopena na sopi dope di luar. Jadi napabawa dah kami amang do taminang na do to kami turut berduka cita sedalam-dalamnya ima nang parjulumol marujumolu ima lain nami na bujon. Alani da dong boy hubantu kami hamu secara manasong dia kami membantu kamu. Ala takas sudah hubantu kami molomar sirang sada na tua-tua itigalon hita mana bape marsak do keluargai terlebih anak nami si Andre do ito na di Jabunaeng. Alai walanima pagidon namin Tuhan muna di saluhut na memang nunga ditunggu-tunggu hita pintu hamate ani walani asing do waktu pejuni tuhatta di hita saluhut na alani amang do daina terlebih mata anak nami si Andre pasat ma amang diri tutuhani ala ditinggal bapa secara hajol maun tetapi na lebih ugul do pe amang bapa na di sorga. Jadi posoran nami tu amang so de dokon ni akan si dokon hata na bodari walau umur muna ni amang naboy do mian hamu marumah tangga. Kalay posoran nami sa ila tu hatta ma dihamuna non rokap ni to di muna tujulan. Jadi open naik adong dunay si pasaton nami ima sanguna biasa agar nasarta di dongasa ulaon ba oti susalia pe ba na hita do na mabani samo dia magodang na. Jadi pusra nami sono pangurupyo sia dongasa uma na boy pasatami sa ito hata mamasumasu hita salud na. Ama para sa musik nami kamu ma asal jalan kami gunanya suto. Berduka cita dinamoru bilangan nih anggota ama sian keluarga besar Jalan di Penyeborong sedonon nami dijaluk keluarga ditinggalun yang hati mantangin mamu Tuhan asal dipergubui jelas diparkisuhi amu mengalugau keluarga tujuan hari dipartikianon pasaton nami mah anggara dasar, anggara rumah tangga nau kutut Tuhan kami perjulu majura di pasar kata negara Terima kasih alamat do alisan Jarbi Ponegoro at sama Andre pasungan may pasatan niya ada sa pesta tali ini baru na mga di Batu Pahamuson musik dalam nami masih jalangan bayan mamang lasumak tusi
Kesmai siapa modingon ni anak niba opusi baruli doli Raja nami takas dohami masopa tujolomu molo tungadong nahurang nalubi di pangalakaw nami hanang di pagkatayon nami at tama yanggo na mga pulapo dison napeak di halang luna si Jagaro
Apang Siopat Cuy nama Risihon Eme Sitak Batua Palinggoman ni si Borok Nadenggan di Parbonihon ni Alak Nato nama Risihon Hariara Hariara ma bonana Hariara ma nang bulungna gabe mamana mangiut gabe manang boruna Matutu. dison baringin asa martatam maringin marurat jabi-jabi torok haribur mapaparani amat tanda tuan matakkan ma yang go juara Matutu. dison sanggar asa tu sanggar ma pori mate di lubang ma yang go satua dison opopu pangalabohi sayang giat ma tujulan nyarion dapat ni peparani amat tanda tuan dibacat amat tamat tua dewata labuknya baru umum Matutu. dison si hilap asa makilap mai tutu sian nadau manggora mai tutu sian najonok sayang giat ma ditongos amat tamat tua dewata tuba hopunami tu si Andri dengan nagabe dengan nahoras tujuan nyarion Matutu. disot parpue na pir asa pirmen na poki baul-baul ma yang opat caloman tu pira matot ditawe tulu-tulu cuma do opat camon Matutu. dison kolor ya balunan di pudian nyareon say balun na panggabian balun na pakorazan di bonan ya suhudon nang dihitaot sa luna Matutu. disok kapiri si merniak-niak asimat tong rohani amat tamat tua di bata saya dimiahi ma nan yulani pikirannya cida dot nan yulani tangan nina cida karon napiak tihalang uluni amat tanda tua-tua raja nami swaksoni nang inata sori pada takas diberi kamu patupahani sok tibo raja nami tupak mato di munai tupak masalahmu dang napaherbak tangan kita dalat don kiboton pagugo suara mamuji do pasangapan amat tamat dua debata dot pangiringat de soni ma atasian nami bonanya subuton mulate ma dihita mulate ma dituatai butima Horas mahita. Gitu som. Bahal gajah anak ngadua anak ngasih nomor sada ima upu parik godang anak ngasih nomor 2 ima upu ni ambar julu ya upu ngamiono pun ambar juluon anak ngadua ima upu patu jana anak ngasih nomor sada anak ngasih nomor 2 anak nga putu huta ya upu ngai putu huta anak nasada ima putu worong iya opu ngami putu worong anak nga 2 ima opu pujumang anak nga si nomor 2 opu mula iya opu mula anak nga opu jumaeng anak nga sada ima ama Citua Paulus ama Manorasa ya ama Manorasa anak nga 2 anak nga 3 ima anak nga siya kangan opu Juda anak nga si nomor 2 opu Gerson anak nga nomor 3 opu Ranto ata ima natu atoras ni natu nata pado pon ya anak ni opu Ranto Tolu anak ngasih tangan opu Sihar anak ngasih nomor 2 Edo Epo anak ngasih nomor 3 Hokma imana tapado pon nama ngalak matong boru rajai boru tabunan siat tabunan iya na tua na tapado pon boruna obat jadi ima boru siat tangan Rospita boru tapea
Oppu Maruli nani pahuta tu huta julu. Anak boruna si nomor 2 Imalinda boru huta pea. Oppu Arta nani pinahuta maor raja nami tu si majuta. Ya boruna si nomor 3 Mutiara boru huta pea. Oppu Nicholas nani pinahuta tu huta ni hule si boya. Boru nami si boya. Anak ngasih nomor 4 Ima Ida boru huta pea. Oppu Panderwing Navina huta Tuaritona Sude goparan ni dia tua-tuai gabe di raja nami maranak merboru merpau pudi anak merpau pudi boru nang songoni nang boru nami i gabe do raja nami utarik mau je tu na tua-tua na baru-baru bon iya na tua-tua na baru-baru bon iya na tua-tua na baru-baru bon ima namar gowar hokma hutapia Oppu Maruli na mangalak boru ni rajai boru tapunan iya na tua-tua on gabi do tutu raja nami di pasu-pasu amat tamar tua debata saya anak saya maboru adalah holam marpopu sian boru beon raja nami asa mang itu matok kami raja nami asa buat muna tami di bagas tami yang muna angkin nami on asa tumbi ibu dilihat tuata di mana si rokak mitodina asa dongan ni yang kinabi umay satu nasa rumah tua terus dongan ima jujur molu ni ada tua na baru-baru nami on bungu ma kuparan ni ada tua obat Sara anak Sara boru Sara hela Sara baupu bungu boarding mana tahun di tanggal 24 tanggal Sara September tutu usia maon na 2 tahun marumur maon ono puluh tahun tas tongoni ma jujur mulu ini na 2 tahun na boy terpator kamera raja nami butima obat anak obat boru anak nasihat tangan mibalu tutabea marap buru raja buru tabba gawe raja nami marana berburu marpop di anak marpop di buru anak ngasih nomor 2 siar tutabea nama anak buru razai buru si barani gawe to raja nami marana berburu marpop di anak marpop di buru anak nasi nawe bertolu ima ebo nama anak berraja ibu sinurat gabi untuk raja nami marana berburu marpop di anak marpop di guru anak nasi payobat ima amandian diro nama anak berraja ibu tapuna guru nasi naupati siakangan mai nomor gor kita guru tapia nai pahuta tuja julu gabi raja nami marana berburu marpop di anak marpop di guru boruna sipai 2 ima nomor gua lida boru tapia nabi nahuta tu berkasih majuta gabi dur raja nami marana berburu marpop di anak marpop di guru boruna sipai tolu ima mutiara nabi nahuta nina dua tu berkasih boya oper raja nami gabi dur marpop di anak marpop di guru boruna si payobat ima nomor gor nur kaido buru tapea na pinauta tu barga ritonang gabiru raja nami marana berburu marpop budana marpop buru so lima partaro punyo pusir so nainan manang nomor gelar sikasemi nama alak ur raja buru tubi so lima bubuh nami ayo perbunya suto basat tamat tuamu Wangiang tulu anak-anak siakam mai imana tuau sendiri buhorotan buhot sudi hamina nalisol awang sol pai 2 mai ima buru pinasompu dang disoni di pasarahan di raja nami si pai tolu ima tubona hasuton ima na oktabaru baru ijulut tamuai ima berusaha jadi songok kami main disol hasuton naturuk berduka cita rohami manau si tahunan ni perhat ni angin nami on
yang berani sokona untuk si sada pasoria to kami si sada las nirohan lain iso sokoni be pertarungan nami bawa butima bahasa mata protokol Jong mahali hahadulimu siyang koparan yung puta tubanahabang molok punami tubanahabang nagabay dua manakna sada boruna ikahuta tumarka cilalay tusi tumali gabi day koparan ni nabborunami jadi kami ma koparan yung punami siyahan asuhuto nomor 2 tuhamuna koparan ni na dua-duai si kasemi nahina takas doi tinadda jala binoto dei parrohonna tol mana burju dei nuai nunga tabaro anak niwa na burjo napeak si tagarap di halamuluna imana pa bahon na titir maranak titir mat boru marpahok pusya boru basa-basa day tutu siya namat martua de bata ay nunga damot ni anak ni bau tumpal harajaw marhide-hide jom mana ni pasahan di Tuhani jadi Tuhamu inang nama balu jempok nama dehon nami nihan perdik kuduamu alai usoso to sao tikat kotuamu amdo di hatani na tua nama dok halak natur itortor buruk sabe-sabena halak natur iadum buruk koliholina nuaikpe nunga ditinggal hon anak kau maktam yang mahamu tutuata asam kiat dilihat dihamu hahipason laho man dotipoi sude aka peparami tenaruk na mangilo do hita tuamat mertua dewata asam kiat ditongos jala dilehon tu popuni masih andri dengan nagabe dengan nahoras tujuluan nyarion dedo honok kuma saat di Solo satu hotel saat patah hotel anak niro tu pariden satu kini saat mamu tu tuang gaben uhud cuma lo parhorata apa deh nami permusik nami gaben baik majori hamil ede persirangan ulang mana pasona kona idodo dodo diulagaku ora oh Yesus ima tiupamu di bagasor wamu inang nababaru mulate madi hita mulate madi tuakai dulu di amak protokol Pinasaha pa mo seperti kenol turong sa silon nami hahaduli duduk di Simajuzung tangan mangidu 10 jari-jari pasal pusera Simajuzung amak kasuhuto nang iduli dison hami amak matapak hahaduli muna Baparan dokter tabukang ulu jumolo hami masaktabi lulu bolon na pinagsangapan kumon na sarimatua hati hau tutu di parpungata imanang jumolo sarimatua dagang natutuai ima opu simaruli duri takasdo kuidahami di perpohrat ni dawangon ujak dosanggul marata na takasdo itu tu kabuahon titir maranak atul marburu marpahok pusiap buru bulunin na batu di rumah bulu na batu di sini nung magabit tong dagang na tutuo sa ito gawin na mahamu kaparan na napos batu tu dihoy nong di perbalung mo madohonon nung masok ni pagtuting nga di perpohran ni damang natutuwa patulo lupit matangam mo gumos mahumartam yang tomat sa ribata
perbaul-baul na bulong mga tujulan na riyon para magsugalunon pertalaga sorami mahiyo ima bulan na natutua pasator nami tuinong dipertikir lasongan iro nang yang dinamis yan ingok martamiyang ang gia ipas-pasok tuwag ko tujulan na riyon patulus ma di parporak ni wakaw hatani na tua-tua doron nami asa manarain na yung masaba mangordang yung matur gabi nitong makana gabi marpino asa silala nuruhuruk silala na tuba di parporak ni damang na tua-tua tutu dana dangarong na marungutu sudoy na mabudang maglas ni Roma asa baliga pagabi usahan na si taduan di hamu sa luhut bonan ya suhu to nang dulu namin na marah-marah ki toktong mamotong masiring-iringan jala gabi jala horas mamotong dengan doa hamu hidahami masih paululu matutu dulu kamu ada nago obar tu parsari matuon ni bapak udo sa mamotong tupang gabian sahur manak tu parhoras matutu alani amak kasu bang parkibok nabi gabi gatini edun nami baik damang mazu ete pasahak ma nahinong som di tuli bata jauh bapak pasahat masude ena nahinong somi dude bata jauh sorry luluan marasak niroha jala luluan nasari matua di son rodo kami ceng oparan deputa purata kutapea mulu tuksong na pesong na piringan sabar mamu na turut do kapan putai berduka tidak diparlaoni angin juga di hamu saluhuk na koparan ni na tua-tua nang dibodoh terluwi di hoingang nama balu mulu hubigi sinak kadung anak piringan mulun nalilingon ni baru perpungatai kurang lebih kurang pada 20 tahun nak pola bigajang dohonon nami betu ho inang nama baru nunga ditinggal hon anak hoko duka ho memang sebagai terhab dulu mabere lembaran baru mabuka arang ko ditinggal hon 2 tahun saya ada anak do buru siap buru itu nak kining aku bigi mak ho bisa anak mak ho bisa buru jadi sok-sok memang nak kidan juga nasodapotan rokap an dia mati di budannya dari on di tong sama tadi bata di sirokap mitodina tujuan nerion dengan nagabi dengan auras matutu jadi mulai siap kami ukuran di pusta porada tapia tong naburak kotu inang nama baru dak kami kira kona masau kalau non nama tidak kalau nama itu kasah madalam jauh ba jalah posibana asai bana paturehon anggota di son main daerah katinya dung ga songom musik pigo jadi kamu pardiok nami bajo saya terhut di sini saya mawai saya terhut Oh
sarima dua satu kerasa nami rasa fulun do behami da berduka cita di perbondingi dan tulang Ofisi Baru Leon dan keringan pinehut-hut yang kena markolongi roha nabadok hata togar-togar manang na hata soso-soso tuhamu hasi hutun terlebih tulang iweson nabagalu rasa nami tak nama kalian pasu-pasu kami pembolomu tuhamu ulai-ulai amuro kuna masuk-masuk yang ko dapat satu pasu-pasu na aku hadido dan keringan walau pinehut-hut do sianak kanawar kolongi roha nabadok hata aka soso-soso manang na hata tugar-tugar tuhamu hasuhutun terlebih na tulang babagaluson na tulang nunga di salohobe tupel na satu hatai gawido na tulang marah tadadu itu napiak si Jagaro di atas si bajujung ni da tulang Ofisi Baru di Daburjo bulu pindah uji undo siapa jolo mulai udah dapat tulang kok jolo mana burjuro jalan tulang be jolo mana burjuro agiak ma di sini burjung mi na tulang ada nang dohono tutu dia mau ngima marang dilaniba nasura putar rokok bufe tohoronian yang gue diap kuliah dah ngabunyan yang gue baru tahu tahun marang dalam alai nak sekap itu dok asih warohan itu kan asal maju mesin wakil mesin dadau maju mesin dadorok asih warohan itu kan di batu rumah isi rokak metode sukutan nyari diulah-ulai anggap mah tu soalnya dok yang karungan itu nak keningan anak sisa dari Marvin Opari masomori itu itu bahasa asal boy musik sibon goar di budian hari ini Dukto Fataron non datulang na burjo tu pada do persatu kenani si bokor di datulang ate. Arung do har minggu ate datulang ka. Urang ibarat duk salfu tulang na burjo adu habe una. Tungiro si sosong nami sak kami yakka poburo pura. Asanang do horo na to. Asa bulu ma batu di rumah. Bulu na batu di sofong. Lunga gabe datulang Ofisi Baru Lidolio itu Vietnam. Asiwarohan Tuhan, leleng mahita mangulu, jala tutuk balik ramu Tuhan. Ini mah atas kami berumu, mat banyak permusik kami. Semua sikat ni, katuni adung kami di sot. Oh, baik kamu jangan ada hubungan lucu ya mak. Nanggung malusan akala, robenang hali susumi. Makaro bonsoni kalau Tuhan Maha Kuasa mandok hatana ikut saya saudoi sampai mabiar audisi Luka hok soluki ai Tuhan kurohani tunggu damai musuki lawang arong noluki saya daudoi sialah buki atau parlo joko soluku pelabuhan nasional aiso adong merah pokan susani tudos tusinang pardala nani lawan dabo torsu sesulau teman-teman makimu memang sian jalan di Bonegoro kalau rusak jalan di Bonegoro jadi di halaman itu ada untuk kami kehilangan masalah aman dan justru
keluarga besar Jalan di Bangkoro. Jadi itu mulu semenon kasih tahu no mengambil upaya mau menjadi sudah natar di motor terdidik anak saya nanti betul jadi nasi bertemu itu keluarga kan nanti tidak pernah sayang dia maju mematuk terapul akar mana jadi pilihan akan dibasuh itu kecilnya memang cepat itu pakai laporan malah ini itu tuh mengatur budak mengalihkan harta tulangmu harta sisimo asa buya betul-betul buy tahan menjaga sama saum jadi tanpa orang salahmu nama-nama sama pasal pun itu harta asa berguna sudah diodoh akan bro dia tetap menghormatkannya asa buy kamu mengalugahu atas sudahmu lo mengusuk ke keluarga jadi tak semua ini menjual harta kami jadi di bawah koro jadi hati aktogat kalau kita mengutuk cara besar lopat ngay becer jala amang na tumubon on ito ngay becer tu pakai doon mengikuti peraturan di becer bertanggung jawab diulang nanti Tuhan di keadaan Tuhan nak dan kolom dia depan dia dulu cicang jadi saya baru anggo dia bilang ijama sautik lalu kode minum sih anggo amak sematuan ma Andre tung bertanggung jawab dari puluhan jadi memang tidak deh tuk torof ina dongat tubuh ni badi hutan anggo dongat ni basa ulah dongat tubuh ido na rumitot patot tuman ngahaken asiro ado asak niro hadiga madapo tidak kanai hutan kalau ada nomor sahid atau pu cuma do baca bayi nak buat baca rumah sakit baru pergi kan you jadi podanya tuan-tuan ni baca ia isi hukum ikuti setahu kan ini berbajar do parhuriau ai saru pade dia tak kerja doang do omangon terus cuma berjuang jangan putus semangat ya itu dah Tuhan Andre suatu patah semangat dah mangga so nak udah nato mamot do matangi yang mahita asal di leon orang di pikiran do ke patuhan tuh ului pasti mau nyamamon asal semangat mana berjuangkan kau dah dan deh sudah kamu udah bermakai semangat nami mulu dan ngasih isi nama saya bakas tuh di pasingot nomor sakarezunya anak isi saya ini anak kuliah dobe hidup nomor sakarezunya bapak naik awas kamu gak ada naik 5 dosi pasingot na boy ngoton kamu anak kenal nasa boy dari daguaryon dongan namin si Joe Banoni na si Joe Banggoy ahamai harus patuh kepada orang tua hidup di batana dia jangan dilawanin patuh sesama orang tua patuh sesama guru patuh sesama teman unang warga Kobe sudah hairan nomor jangan ikut zaman sekarang ya ini masih pasingot na paling utama suho itu akan aposol maikon asing pangalahu dikasih oleh pengaruh radio pembedanya ini masih pasingot cak kami dong aku sabaja nah yang adong doa mana di surga 1 ayat 2 itu ayat 4 mulai masih kalau saya main dong saya Di